Pozdrav svima i dobrodošli u novi video u kojem danas lijepimo 34 nove sličice i to sve one sličice koje smo dobili u prethodnoj 15. epizodi. Danas je sa mnom napokon Crow Bornix koji je bio malo na pauzi, a upravo će on biti taj koji će lijepiti današnje sličice. I sve nam je spremno i idemo na lijepljenje. Let's go! Ajde Crow Bornix. Prvo tražiš broj... Broj 18. 18. To je Nottingham Forest već s nama. Tu ide. Da, bravo. Dres. I koliko nam sad još fali dresova? Još nam fali 1, 2, 3, 4, 5. 5 dresova, super. Idemo dalje. Tražimo broj. 45. Dobro, samo listaj. Evo ga, tu je to, pa ćemo popuniti ovu. Aha, ide tu gore. To je Jaitian. Anthony. Bravo, znači ove dvije stranice su kompletne, super. Idemo dalje, tražimo broj. 67, to je Fabio Vieira. Vieira iz Arsenala. Da, to je midfielder. Da. Odlično. Da li imaš još nešto od Arsenala? Imam Enketiju. Dobro, gdje nam on ide? Koji to Tu broj? zadnje je to, 83. Odlično. Idemo dalje na broj 84. To nam je klub West Ham. Aston Villa. Ne, Aston Villa, zunio sam se. A ovo je 84, to je ovdje. Da, to je ovaj Cash. Odlično. Imamo li još nešto od Aston Ville? Ne. Nemamo. Tražimo 123. 123 je tu, to je Da Silva. Jose da Silva. Imaš još nešto od Brentforda? Da, imamo ovoga tu midfieldera. Aha, 125. To nam je Damsgaard. Vrsno. Znači tu nam fali još samo 4 sličice. Idemo dalje na broj 149. Koji je to klub? To je ovaj tu. Brighton. To je Solly Marsh. Odlično. Da li imamo još nešto od Brightona? Da, to je još jedan ovaj midfielder. Aha, ide gore u onaj gornji red isto. Znači bit će ovaj 151. cijeli popunjen. Da. Da vidimo jesi još nešto dobio. Jesam, imaš sveg napadača. 158. Dani Welbeck. Welbeck. On je igrao za Manchester United. Dobro, Welbecka se zalijepio. Da li imamo još Brightona? Imamo zadnja. Aha, broj 160. Ko nam je to? To nam je Denis Undav. Izvrsno. Evo ga, zalijepili smo i Undava. Da vidimo dalje. 180 tu neki. Sad smo kod Chelsea. Koliko si dobio to? To je Mendy. Mendy, golman. To je Senegala, 16 brojka. Mislim da nam je to danas sve Chelsea, jer idemo na 202, a to nam je klub. To nam je klub Crystal Palace. Da, i dobili smo igrača James Tompkins. To je također sve od Crystal Palacea, a mi idemo dalje zapravo na drugu stranicu. To ovaj key player. Da, isto Crystal Palace. I evo ga, sad smo zalijepili znači ovog Jordana Ayew. Idemo dalje na klub Everton. I sličica broj. Kapetan je to 235. To je onaj Coleman, je li tako? Da. Imaš li još nešto od Evertona? Imam 236, ide tu. Aha, to nam je ovaj Defender. Conor Cody. Bravo. Da vidimo još.
To nam je ovaj Anders Townsend. Thompson. Bravo, dobro se Everton popunio, odlično. Idemo mi dalje. To je Leeds. Nije. To je Leeds United. Leeds. Leeds. Sličica Dobili broj, smo junior Firpo, to je odnosno junior Firpo. 288. Da. To ide tu. Da vidimo Još dalje. jedna, to tu ide. Aha, 295, to je onaj Christensen. Ramos Christensen. Bravo. Da vidimo kog si još dobio. Lica. 299, to je Jack Harrison. Harrison. Da. Još jedan, to je Još jedan, koji je broj? To je 301. Aha, Sinistera. I to nam je to, znači, od Lica. Bravo. Idemo dalje. To je tu. To je ova, da, sličica Sezon so far. Ajde da vidimo kako izgleda. Znaš koja je to sličica? Ne. To ti je iz Arsenala, ovaj, Martinelli. On je zabio prvi gol u novoj sezoni, toj 2022-2023. I sad nam ovdje fali još samo jedna sličica. Evo nas kod Liverpoola. Da vidimo, tu si dobio... Oka tu. Aha, to je onaj Grk, Tsimikas. Jel ti on dobar igrač? Tsimikas. Tako. Da vidimo, to je znači sve od Liverpoola, je li tako? A zatim smo dobili... 417, to je Manchester City i to je Philips. Aha, Philips. Bravo. Da vidimo dalje. To je kapetan Gundogan. Gundogan. 418. Bravo. Eto, to nam je za sad sve. Od City, čekaj, nemamo grb još, a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, a? Da. Sad smo kod Manchester Uniteda, tu To je smo Rashford. dobili Rashforda, da. Izvrsno. I dobio si još jednu tu sličicu. To je Elgana. Ne, Elanga. Elanga. Bravo. Idemo sada dalje. Da vidimo koji nam je sljedeći klub. Još jedna stranica, Newcastle, druga stranica i... To je ovo tu. Aha, to je ova One to Watch, odnosno Trippier. Dobro, idemo dalje. To je Evo nas. Nottingham Forest. Aha. 498, to je ovaj tu, to je Serge Aurier. Bravo. I da vidimo još jednu imamo od Nottingham Foresta. To je skoro popunjena ova stranica. Da, Gibbs White. Bravo. Znači fale još samo 4 sličice od Nottingham Foresta. Sad smo kod Southampton. Southampton. To je golman. Dobili smo golmana i to Alex. McCarthy. Potom smo dobili još jednu sličicu. To je 524, to je tu. Da, to je Kyle Walker-Peters. Da vidimo što smo još od svetaca dobili. 529, to je tu. Valentino Livramento. I mislim da nam je još ostao Wolverhampton kao zadnji klub. Evo ga. I to nam je Daniel Podence. I evo, to nam je znači zadnja sličica koju smo zalijepili u ovoj epizodi, odnosno u ovom videu. Evo ga ljudi, uspjeli smo zalijepiti nove 34 sličice koje smo dobili u prethodnoj 15. epizodi. I to bi bilo sve za ovaj video.
Hvala vam puno na gledanju, na vašoj pažnji, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav svima!